pričamo, razgovaramo o tim utakmicama. Njemačka, Crna Gora u 17:15, Španjolska, Češka u 18:15. U 19:30 derbi, igra se Slovenija, Makedonija, i to je derbi, stvarno to treba pogledat, a još u 20:30 Danci koji su jako dobri, igrali su i Danci i Mađari, o njima ne treba ni pričat šta sve imaju kvalitete takve reprezentacije, pa i Slovenija, pa i Španjolska, pa i Njemačka. I nemojte ni slučajno te sve utakmice koje se nude na pogledati, ako ima za pogledat se utakmica, to će biti sigurno sve zanimljivo. Kreće te druge utakmice u subotu Europskog prvenstva u Hrvatskoj.